शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि करे किंचिदेन विज्ञोपदे सुखिनो वा एविनो हन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखिकर्ता एके जीवानभूतस्य प्रसावा धावरा वा अनुपशेषा दीर्घवायुर्मन्त्रा वर्चिमा दीर्घावाये चतुरे वसन्ति अमिदूरे भूता वा सम्भवे शिवा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखिकर्ता न परो परं निपुतेत नातिमन्येत कदाचिनं कञ्चित् व्यारोसना पटिक संज्ञान्यमन्या सलोकमिच्छेय माता यथा नियं गोत्रं आयुषा एकगोत्रमनुरगे एवं दिशा बभूतेषु मानसंभावयेन परिमाणम् मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसंभावयेन परिमाणम् उद्रं गतो च तिर्यं च असंवादं कवेरं असवर्गं तीर्थं चरन् निषिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमेतो एतं सतिं गतिर्येय